Nay, sabidong matnay tay gemuka ka. Agsabido nga kaon, sa Pasig apan nakapaay kan ayat ni masagsagrap kao. Anya? Laklakayan kan, ayat pa'y laang ti pagparparikutam. Ay unay daytan kaka. Sarbag kayaw akabalay kaw. Anyat problema yon, tay? No personal na gamit. Saan nga bibiyangan? Dito'y lang ti pangidol-duli na kiti sa sa ikaw. Nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket no at dalita buok yaw. Unay daytan kaka. Sagutan da kayo gagayem iti maysa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Hinggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kan iti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Sakmay na makablaawan da pagayam Mary Caridad Bravo, Mariel Gutierrez, Joldens Fernandez, ken kablaawan met ni Bea Ventura, ti Ventura family ti Labi-Labi Togon Benguet, ken karakayaminen an naayat as supporters tayo. Manipod iti Triple R Productions, isagot kada kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel, ti pakasaritaan anapauluan. Bakapan na ka, dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Nakasagara kayo ka rin nga agronda. Unga, boy. Unga na pasagara kami. Sika nga'y kadyaw. Sakpay ti ko nam, Kapitan. Always ready. Boy Scout ko naman. Okay, mapan tayo nga ro dahil. Agina na tayo pa, dito yung checkpoint. Agkapi tayo man, Kap. Ibagampay lang. Agtimpla ka lang na. Ay, timpla na kamatay. Kaya doon titinapay, Kapitan. Amo na. Right. Andang mawawag. Hello. Nibising daytay, Kapitan. Umayuman tiliwan dayto na bartak ditaw. Asino ayan ay ka? Ken anya, tinaramid na. Ni banding, Kapitan. Saan gagpakaturog? Laaw-alaaw. Sa agiperak iti butbutay. Ay, makapakigtot, Kapitan. Nagloko na itan. Sige, umay kami. Bye. Adda ka di gulo, Kap. Anda. Sino tag gugulo, Kapitan? Daka mo jak may mo't nakita. Hintayo kitaan, Kap. Saan nakitaan? Pagtalnaan tayo. Bitugak to natapnog tal na. Basta bakapan na, Kapitan. Ay unay daytang kanya. Apay di mo kabala na siksika. Nagdakkel tabagay. Kabalak, Kapitan. Ako pa. Unay daytang. Aganan kayo atanay. Anay gam ni banding abunay. Nene. Sumil silap pa'y tibuneng na masilawan. Hindi ka daw. Asit gantayo kiti, Kapitan. Sige, umuna ka, kadyaw. Ha? Sana. Da kayo ti, Kapitan. Di da kayo ti umuna. Apay mandaran na. Siyak, imang mandar ka na kayo. Di kagda na, kadyaw, bakapan ka. Sige, Kap. Agyan kayo ti likoda. Madia, nagyanak itilikodam. Saan ko na makita ti dumarupken ka? Ngamen, dahi tabukot mo ti makita. Gusto nga agyanak iti adayo basay. Tapno masagana kan yaman ang mapasama.
Kapitan! Oh, kadyaw. Pinagtartaray ka nagsubli dito. Kunak no adda kayo tilikudak. Nagadayo mo tayo nyo. Kag, anya tinaramid mo. Si Pangulak ko ba? Ngam inwasiwas na tibunang na. Kag, natamaan ka iti panangiwasawas na iti bulang na. Nalaingak nga glesi kap. Di ko namkit day. Saan ka di manon iti ayan na tamabuteng ka. Jak may nang nagtiboses mo na kanawa. Ha? Mati ah. Naguniak di makita na kon. Masanganaan na nati ramidak. Kat itarayan na kon. Anya? Mulmulong samat di may sa atanod ni Kapitan. Sino na na? Ni Kadyo Ha? Kunak no naturod day jay. Agin tuturod mo lagayam. No agsasaw ka kabailan na atumbaan amin ang managdakdakas. Isumat tikas lang matumtumba. Ay, unay daytan? Anda paspasaw na. Naggana sa kukukan. Makatulong mo't na dyan, Ana. Maaraman ta pang bluff. Ta dakkel ti bagina. Just kay. Makita da lang ti kinadakkel ti bagina. Tumaray da na. Ti dida mo. Kat no kasano ti kadakkel ti bagina. Isumot ti kadakkel ti kinatakrut na. Ay, unay daytan kaka. Pasaw at talaga day jay akadyo. Apay ay mersay. Dakamataklaan ka nung tinagan na kat mangintayugan ti managdakdakos. Isumod gayam ti mangintayag no kamatandan. Just kay akadyo. Pasaw at talaga. Sa bagay, nagagat akong kuyog no adda pa nagrunda. Nagagat da jata no. Pasaw lang. Bulastaw. Din tumot lang makatulong. Makatulong mo't. Anya nga iti may tulong na. Takrut mo't. Makatulong mo't nga ag-serve iti kape. Nagiti pada na atanod. Ag-serve iti tinapay da. Parayawat. Di pa'y lang arod simrak a waiter. Unay daytan kaka. Tanugak la ko may di nakitak. Asinaw. Ni Bandeng. Inan ano na kaya? Kinarit nakit din. Awan ka nun ti kabaulak. Ipakita mo ang ada kabalam. Isungarod akayat ko adanugan. May amon kanyaw. No isuti mo na amang kabilkan ka. Mamalin mo't siguro akabilam no dangran na kaunayan. Bugbugo ka no kamkamali. Panak man kapta, pakitak ti sapsapulan na. Malakos tulay ta na panag-imagine mo, kanyaw. Mga no ma-over ka. Kat inton aktual, di mo may pakat na ita. Ha? Uray daytan. Masapol na mapaksyat ng iti managdakdakes iti barangay tayo. Nakayat nga na uray may sa akibur dito. Kadyak kayat ti may babay. Uray siya kap. Diyak kayat ti kastatao. Masabol na may walin da. Ala, agtignay tayo manan inton bigat. Agkaratig na tayo matkap, makabannog. Di ka kadi agsadot-sadot kadyak. Kinsamot la mangbugbog ka ti paglaingam. Laglagi pa aso magmamanulangal daw kat butosan. Ayunan niya. Sapay planom ti lumaban na kagawan. Kuha kumakap. Lumaban ako mga kapitan. Ngam kababayin kang ka. Anya, nagturod mo tan ti rusok na itatao. Kanyaw, itagtaga-inap mong tulangan, wag. Ha? Awan samot ti bilim mo kanya kap. Nasa umol, agtala ka kiti kadakkel ti bagay, ngam no iti aramain, jak amaon.
Gumanon ka, Kagyaw. Apay ka day. Agpasuruak man, Kap. Ala, agtugaw ka, tapno makapagsarita ta alimbag. Anya, ti pasuram ako nam. Kasano ay ati agbalin na nasaya ta kagawad. Tapno ay atinnak ti kabarangay ko. Ay, masapul ang nasaya at kaatao, iti amin akanito. Anya nga iti aramidot tapno nasaya ta kakanayon. Isimam amin na tao, sana kasta bugbog tak ti pamayam. Madiya, Kap. Ibagada na bagtitak. Nasaysaya at tinakaisim akanayon. Ngem, tinakamisuot akanayon. Wan matkit di Di mo isir-sir na tangiwat mo. Masapula makita na akanayon tangipon mo. Tapno kasla nakaisim ka akanayon. Sus, maktangan mo tingiwat ano kasta? Talaga kasta, no kaya't mo nga ipakita ti kinaimbag mo. Kan masapol ang naparabor ka. Nadakanem, ibingayam ti panaman tao. Numay-may sangay at tinapay tikan kalak. Ipadawat mo na no saan mo akayat nagudwaan. Nakaw, di pa ikat siya kung tinabisinan. Sacrifice, no kayat mo nga agtalag. Kan ayatin na ka si kabalanggayam. Ibagadaan na parabol ka. Ultimo parakin ka, kat ipadawat mo pailaan. Narigat, Kap. Nalakalaeng. Kap, mabalin ka di. Ano malpasan ti butos kat, umangos akbatan. Anyat ti kayat mo sawan. Inanaktod tingiwat ko. Sa anak ton nga umisyon, tapno makaina na. Kanjak ton ipadawat ti kanak. Ay kat adakin ka aday ta. Luawan ton ti kayat mo iti paada matao. Kat agmirdoot kan agimot kanton. Adakin ka kunak manaid. Ngem, saan na kanton atalken dagiti tao. Ibagadan ton a plastik ka. Ibagadan ton analpas ngaminen ti kayat mo. Ibagadan ton a switik ka. Ay sus, madiya. Sa anak mo't aswitik. Unay daytan kaka. Apay, laklaka ay atagpay butos. No kayat mo nga butos na katimay sa atao, itud mo ti kayat na. Narigat na. Laklakaen laeng ti daduma, dagiti narwam amang luklukaw. Nalakalaengen dayta para kadakwada. Manglukluko kung ayaw mo't na. Talaga mat. No narwam dan amang luklukaw, kayang-kaya dang artistaan, uno plastikan, ti padada tao. Tenton malpas ti amin, rugit kan tulaang manen, iti pagkitkitaan da. Sanda kanton atalyawan. Uray agin aayab dalaang kan kaamangan, di dapayin kayat nga aramidan, ta rugit kalaangan. Apay nga ikanda kapay la iti importansya ngay. Awan kas talaang ti kalakaday ta para kadakwada. Ay, jak kayat tikas tanana. Masapula man nakigayam, managparabor, ken managtulong tayo, no andalakit ti may tulong. Sana kasta nga agin tutulong, wano agin paparabor, wano agin iisam. Nagalas sa pakasarsaritaan. Ay, unay-naytan ka. Lumaban mo't gaya makagawad ni Kadyaw. Anya? Nakaskas daw mo't. Naydaytan kaka. Naglastog ka nagbulero. Asino nga'y tiagtalak kan kwa na? Ay nabalasan ko. Uray di datalken pilyon dalataan ni Kadyaw. Imposible nana. Posible. Ikaradap na lati kwarta akit solve. Anya? Unay daytan kaka. Hoy, Johnny. Arum sama jekras ko. Ni Mercy? Wen, kanayon kayo magsasalita. Balagan ka. Tsak kayatan na kasaom ni Mercy.
No makisawa kanyak akat kasao. Sino kamot nga yung manghiparit? No kasta, crush mo nga rod talaga. Kakatukan nakmot ng kadyo na itimot. Anay ko mat, nagpipigsa tinalog mo. Nablo akon. Matayak san. Bak-apan na kapitan. Idarong ko ni Johnny. Balsak. Danog-danugak tumat. Anya abak apan nga ibagbagam. Nayunak paikit di ti an-anayam lukaw. Ha? Nagkunang karit-karit ka sa kagkindaw iti back up. Bakik titid ko ken ka langgong. Ha? Imbis abak apandak. Pagsasawan dakmat. Unay daytan kapitan. Kaya't mo ti lumaban akagawan. Ngam dadailim mo ti reputasyon mo. Adayamat kasta akagawan. Nasingpet ti kagawan. Naparamor kan naisam. Sana provokar. Sana kibor. Naminsan ko lang nga dinanog. Idinto tayo sukat. Namin adu a dinanog nak. Oray namin pulo na kaadinanaw. Tas si kamot ti mo na. Si kamot ti nagprovokar. Mangibabain ka. Ha? Lusak ti Johnny. Pinaturay ka na nagbugsaw tapno may kat ti kinabulastog mo. Nawatam kadyaw. Ha? Unay daytan kapitan. Diyak kayat ti tanaw kanakagawa na kibor, bulastog, kan mangibabain. Kalpasan na, agkid daw iti back up, tarupam tupay ti back up laglag. Unay daytan. No, agnayangay kayo apapili, masapula nasaya at kayo nga umili, aging gay ti udi. Saan lang ay ti damo, anya? Alaga gayem, ditan tinaggibusan, ti pakasaritaan arapaulwan. Bak-apan na ka? Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Nagparangan da Jocelyn Oblero, iti papel Anana Bising. Ray Madulay, iti papel Mercy. Murphy, iti papel Kadyo. Ken Triple R, iti papel a Kapitan ken Johnny. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.